Amali ka Mawkynrew konsensi ubadeiru menteri ka sarkar jala badi pe yakatanat karep karyang bat ka sport ula pun pau ka jingso sorong ba ka jingsong he Mynsiem hi sikat dai namar ka jingyo jingkhain ba ka jingdon ki blanang bantho ban Pule kala Kiew state ba ha ka tei ka thang yakani ula pun pau ha ka jingkran kum kongsan ha ka jelang pun kuburam high school hall ka Good Shepherd High Secondary School Jongsha ka blatip kum ka Mawkynrew konsensi Academy Excellent Award 2020 yaki samla ka konsensi ki bla pass ba bat poi haka first division jongka exam SSLC bat ka HSSLC padang supply result chen haki benai baladap daga papen pau baka Kham COVID-19 kalalong ka ding pengkyang mentau snam haka Pule ka Puthi ul ongru ba omdei bandu jingkaman bat kinngej hakawai kesngi baka Kham kan saja no bat kin sala banlong kumajulong swa ka jingwan jongkani ka jingpang ula kenturu ki samla Pule omtang ki bayo priang khusnam hendrai yaki wepat bakin long ki badon ka jingang nuot bat kathong bat ula kenturu bakin long ki baminot bat imsingi banyo yakathong bat bakim dei ban kanan den lada kisha tenju ha kijing namar kijing ki dei ki Mawkynrew mon poisa clear jong ka nam bat ko buram jong ka jismoret ha ko ipat kaliang ula kenturu iki bakin long bas kham jingmot ban lai nakinu ginu ki jingsha elam bakla ki batang su bakla sisien kin long ki jingba bi silen ter jingem ula banjuru bakin don ke jetelang bat ya phliu jumot bat ki kimi ki pa bat ki noi kai khnang ban tei ya kalawai ka bas kham ka bakum ki samla bastat basempang kin tei ya ka imlang sa alang bat ka jabin riu hi bro ka wai ha kani kasi don langru ba roni walang ba de video jong ka maur kang sin RD blog ba olet kharsono sodar snong jongsa ba erja present ka PDF Mawkynrew Father George Jacob Parish Priest bat headmaster ka Good Shepherd High Secondary School lembat kui pat kemudian kamu tak mau kejikim ya jinang jik start kedai gue mereka dengan disiplin apabila cepat ya jom ilung jom cincang dan kamu dengan disiplin dan kamu berterista dan kamu berkomu ikimikpa dan kamu berkomu itu ikai laga keren sih keren dikata orang keren kejuk ini yang berpenken mau nama kejangan dia berjong ingin itu iping sih keren ini kita bro kejangan dia jong ingin dia kejangan dia berkelat keluar iklan apa ni dom apa ni orang begini hi lagi berkeding tak si pangkat tu dia lakukan antara dah kinu isu ki pengikut berbunyi impoi syarah dengan sukuman pementapan ni ba kalau change your mindset tu begitu berkata ikut sama macam ya kaya ke bagi dai bagi yo ya kata ni murid kalau dia kelas dawan ngasal suku bagi pun nak minta ke hak ke jong dai nak ada ini ya ke hak ke jong dai bagi dan mana pun mungkin itu kata dai mungkin keren hak jelang wedai mungkin keren nak minta isu wedai nak minta state ke jong mereka nak menculong menstart shop sekretariat shop mate poski la pia ani tu pi dan bicingket ko kya bamte plano nak minta state ke jong nak minta li pekerjaan dari ko ke jong mengini sisa ke jing siam pang ke jing start jadi beri jong ikan